Da sigaymanın olumlu değil. İşte diyorum sen bu parayı terk bir şey alacaksın. Yalnız mesela onun Ama bu iki sakat taşı, olmadı. Bu sakat çok açtı. iki taşı düştü taraftan bir şeyi kırıldı. Nevdeki zincir yok mu? Abi gene bana zincirlendi ben aldım. Hani ben aldım o zincir yandı. O yana o benim medalyonumla beraber. Hani var ya benim medalyonum 10 gram onunla beraber zaten izler. 1400 pound. Ona kaç para verdiniz? İstersen de Zalaga'ya 500 pound ver. Niye versin kardeşim? Ama likva için. Sonra biz çıkardım onu be. Ne Ama zaman Toysun sonra Cerrah'ı ben çıkar- ta kendi altından çıkaramam bir de likva ödeyeceğim. Ben 750 Sonra pound gör verdim ne o zaman zincire. sonra ben Zabulekar var ödeyeyim, Globa var Ama ödeyeyim. gel şimdi ben Kira sonra var vereceğim ödeyeyim. para. Ne zaman sonra? 750 pound verdim. Belki ona. bir şey bulacağım bak bir tane. Nereden Aaa bileyim? ne Michael. O zincir çok güzel olur. Sürekli bir kokusu temizletiyorsunuz. Hadi. Hani sen de. Rozdu. Ben de bir böyle kardan istiyorum. Mesela değil mi? Böyle alamayım sadece. Zaten medalyonu da benim zincire kaç para vereceğim? 320 pound. 320 pound. Onu bir daha yap. Tamam ki. Lan olur mu zaten? Hatice'si de. 14 lira. Tamam. Kulak Evet. Kaç para sattın? Dur kapan ne mi tutuyor? Tamam mı? Non vado un cercavo russo. Karakali zatuta. Zatu da karakali ta. Ben almayacağım böyle. Sayı çıkartacağım. Altın almayacağım. Ama onları ben daha yaptım. Ben Yine oradan borçlanmıştır. Ödüller bu destekini problem değil mi? Kolay zamanda yapılan ama lazım bekleyelim mektepten para da çıkaralım. Böyle çıkaralım. bu para da etmeyecek gördüğüm. Niye gülüyorsun? Kuya ismi şunu. То сигурно лихвата голяма. 3 lira günde. Kuya, na kuya gitsin. Görme var. Ekmeği küçükten oldu. 2 tane, 7 tane. 200 pound oldu. Bir tutam var. Neden için bir sigara da karşı. Alın buradan sigara koyun. Hiç kaç para yapayım. Çocuk olsun alacağım sana öğreteceğim ama yok oluyor. O tarafa tuşu da Hadi bir hem sigaradan bir evet. O akşama geldim ben alacağım sana. Yok. O da rado veriyor. Sabahsı ben yaparız. Sabahında ben yaparım. Аз много сметки сега платех газ е ток 160 интернет.
Haftada. Haftada. Ne için? Çok ateşi benim dokunmak yapıyorum. Yani ben Evet, tamam. Yok Çok mu? bilmiyorum. что-то такое месяц имаха канцел так дедукшен, канцел так дедукшен, бяха намалили и после дето ги намалиха тези пари, ги върнаха обратно да се защото няма файната нищо. At ya. Allah kaydım orada sıkıntı. Тя нищо не взема, тя отиде онлайн. Другата година така отиде. Saati Ama kötü mü? Kötü olsa o kötü. Kötü mü? online bile de kalmaz. Zaten o Daha iyi da bilir. gitmez. Да. Bir şey online. Халиди скоп потенция. Как да спираш пенсия? Да. Не може. А то вече закон не може да се спре. Ти ако не плащаш пенсия, не можеш да работиш вече. Да. Ти скенденегия. Трябва да Зато има всичките автоматични. Ким те дължава? те вземат от заплатата от Да. пенсия. Закона влезе. И депорти вече правят хората. Да. Ти не знаеш, ти не беше мигранти вънка. Ama ödemeyeceğim ben. Tamam. Не можеш. Çocuk ödeme pensiyon ne? Кой? Divan. И колко годишен той? 99. И дори бакалър. Все едно на бир кой ма кембени. Негове такс код е друг, защото 18 годишен Той е кажи. млад. Той е млад, ти си друг. Over 25 е друг такс Аз код. да работя, те няма да връщам. Няма. И няма да плаща толкова такс. Ama adam benim de 4 yaşım var, can da genç çocuk onlar duracaklar da. Arasın bakalım ne diyecek. Ver bana şimdi. Ето аз плащам. Çok para var, acil iş falan diyorlar. Тези пари всички ще се върнат. Kuvvet çiziyorlar ya. Ще върнат. Ha, söyle. Настиг върнаха. Ben nerede alacağım burada pensiyon? Dur bakalım senin kızandan gitmeyecek Bulgaristan'a. Ha? Senin kızandan gitmeyecek Bulgaristan'a. İnsan mı görsün burada, nereden bilesin? İnsan çiğ yumurta gibi. Всичко връща. Държавата до стотинка връща. Bekleyeceğim ben pensiyon. Bakın sahnede. Времето бързо минава. После като дойде. Mert yavaş kaldı. Sen gidiyorum karanlıklarına. Ha? Gidelim de götüremem de komisyonu da yani doktorun para gitti. O yüzden demek ki 500 pound da sesini. Ha. İşte bu. Belki 250. Şimdi está 750. Evet. И нам има, ако да сложа, сингъл е 499. За двама не знам колко. Имате едно? Къде е 900? Къде е 1000? Къде е 1600? 1300 да е, пак 300 паунда. Да. Денег не знам. И боя kenarda çıkarsın zincirini. Bunun bedelini bir kadına ödetmeye çalışma. Erkeklerin zaten. Аз по-малко след такова. Да има на една страна. Но то се вече голямо злато не са носени. Ben altın, Renkli. başka bir şey alacağım kızanlarıma. Altın istemem. Ако има каш конвершън 110 грама, 50 грама гривни, 100 грама гривни. Ama bırak onu, Paliçka'da en güzel. Paliçka'dan hayat. Имаше много хубавици, парички с той. Трябва да Kısmeti платиш. demek bu sanki. Ha? Alabilirsin. Nakasın. Aklına verir. Там много хора работи. Аз харесах един Rolex, пръстен за мен. Той има гривна. Той гривна има. Çok yakından bak o bütün gözleri. Ама Нур като има... Ne?
Ефтино. Знаеш какво? По-ясно. Зато ето трябва нещо топтан вера, ли се от пари. Хубаво и тя ми иска преди и съм напала им. Да беше. Държах ми повече. Сега не. Ден няма машина. Да си ги изкарам, ама Benim singirim 10.000 pound yapar o momentan. Ама злато не се продава. Benim singirim sattım. Те до 4000 да. O zaman öyle gider. Sonra nereden gider? Onu sattım. Düğünde niçin gittin verdin kapı. Restoranda çaldı ya. Gittin eve o şey alma. Değil mi? Gittin ya ve ev alma. Ya o zaman güzel ya. Değil mi? Ben kaldım kızanla. Kızan küçük çocuk. Verdim kapı oraya burayı. Sonra şaşırdım ya da zincir sattım. Telefonları aldık sattık bir sürü. Düğün yapalım diye. Ама всичко нали скарахме на една сенда. O. Bak ne diyeceğim altına. Sağlık olsun. Singirim güzel. Ne alacak yani? Yapalım mı? Утре се разберете с една колкочка. Им ще вземеш Както цигари. isterse bana hiç problem yok. Им ще вземеш цигари с всеки човек. И една джимпа ще вземеш. İsterse gelsin. След обед de öyle kamidin var. Ben çıkıyorum mektebe. Bu parayı da sığınırla şuradan. Bak Niyaz bak yaptı. Не я зери. Ne yazıyor söyle. Sen söyle bakalım ne anladın? Нищо не разбирам, а diyor bak. Nur ne otkaza yazıyor. olarsa çevirecekler para. Yani o para. Az çok bekliyor ya ver bakalım. Ben ne anladım? А ти ще кажи на папата, като ти за някакво ти да ползвам депозит изгаряне. La gelse var tutmayın. Müdür. Кажи, смарт лос е по-лесно. Кажи мъжи няма значение. Я Много е че лесно. Sen de istersen konuş. Това е проблем. я виж тук какво пише. А ти Прочети там оранжево подбеляз. я виж. Не виждам. Ама той и по-долу пише по принцип. Няма да го върна. Не, виж, той отбеляза, например, ако е така работата, ако се откажа. Разбираш ли? По-надолу пише и как могат да върна. За 7 дена, дето да ми ги върна. Ама как, например? Ама чакай, ти не си виновна. Да, той и обяснявам аз на него, ама той не разбира. Kim? Тя не се отказва. Тя не е приема. Да, аз не казвам, аз не се отказвам, чакам, айде викам, питайте казай. Нали? Зависи от положението. Например, няма да върнат, ако има фалшива информация за него, за мен, нещо подобно. Böyle bir şey yoktu. Ти нямаш. Няма и невярна информация. Okuyor adam. Anglikan. Okey, anladım. Ама калкавам, но ще отивам да се боядисам, че утре съм Evi на... čakam, просто čakam. Няма какво. Още не съм готвила. Ben yaptım, bir tane de ve et attım ambara. Drugi yadenim onu. Ekleyen yadenim. Ядени са фърля. Ne yadenim? Ben yaptım. Kalsın, Kalsın, böyle böyle salık kalsın. Да ги отим на Revolution. Geç bir майко садим. И 8 какво ще правиш И там? 8 ще каза. 8 какво ще правиш там? Никой няма. И 10 много късно. Да, Еми 10. 10? Еми тама докато се върнем от работа и аз съм на работа, докато се изкъпим, докато се оправим. 10 ще стане. Ядо ще му остави, после ще дойдем, ще спим тук. Дед. Един път и ни да излезем, бе.
Karar vereceğim. 100 pound diyecek. Ne yapalım? İçki içeceğiniz olur mu? Ne yapalım? Ya bu çok seviyorsun abartıyorsun neden? Ya biz hep abartıyoruz, hep abartıyoruz. Sen içeceksin, ben içmeyeyim. Biz hep abartıyoruz. Anne, anne alacak sana. Bak be. Oturdu. Reis'te sabahlar böyle sarması. Murey. Kuzurum bey. Çok anneciğim. Değil mi? Adam be. Yavrum. Tak kızana hoş dedi. Kızan gibi.